Navenda diyalog bu hevkari. Komara İslami cinayetan li dici mirovahiye dike. Namaya servekiri ya hizben siyasiyin rojilate Kurdistane, Rubi velatan, da mezraveyin navnetevi urekisinen mafen mirovi, li derhek kuştina xelke İrane, ci aliye rejimeve. Cibo şevreya mafen mirovi ya neteven yekirti. Velatu da mezraveyin peşketi xvaz en civaka navnetevi. Rekiraven navnetevi ien parezeren mafen mirovi. Komara İslamiya İrane, zedetir cise heftiyane, ku berehmane berbuye çane xelke serilder, u mafxvazen bezarbui, cinebuna azadiya siyasi, hecari, birsiti u gendeliya hikumi. Ev rejima diktator bo perdepoşkirina cinayet u komkuciyen xve, u cinavbirina belge u şunvaren tavankariyen xve, helen internete qutkirine u hemu deriyen pevendigirtine, rubi derve liser xelke daxistine. Dezgeha tepeserkara rejime, livan nerizayetiyande cinayeten li dici mirovahiye kirine, hezaran kes kuştine, ku dehan kes civan cin u kesen temnen cerset u heşt saline, çaven hezaran kesi korkirine, dehan hezar kes girtine, u hezaran kesci bilindarin u citirse binçavkirine, neverin boçareseriya birinex ve biçnenex veşkaneyan. Rejima İrane bi cihkirkirina revşa militari, biser İrane de xelke fetisan diye, regiri ciderketina rastlayan kiriye, u heta i Kurdistane de citirse berfire buna xenişandanan, ne kerre bi malbaten kuştiyanlade, ku zaroken xve iyen cidestayı livarevan de biaxe bisperin, belku boradeskirina termenvan, heta milyardek tumen ci civan standine. Ev rejima diktator, ku liheyama penç de hiken derbasbuyi de herdeme, biditingeha evlehi u militari ve Kurdistan bire ve biriye, u peştircili despeka tevgera cinaye cinciyan azadiyede, tavankariyen gelekmezin bidici mirovahiye kiribun, u biçeken nivegiran u linav bacaran de çane sedan xenişanderi civan standibu, ve çareci, ci ençamdana tavanan, xvene paras. Xenişandanen lide veren ilam, kirmaşan u lurisane, bixvine verdan u dehan kes kuştin. Le kuştin u girtin u sepandina revşa tepeserkariye nekari, paşekeşiye bixebat u berxvedana xelke Kurdistane bidekirin. Her li heftiya derbasbuyi, tevahiya rojilate Kurdistane libersiva bangeciya heft, hizben siyasiyen xve de bimangirtina gişti, çareke din dengeseri neçemandin u mafxvaziya xve bilind kirine. Niha bi balkeşandina biser revşa nafxve İran u Kurdistane, vek metirsiya konkuşkirina xelke nerazi, guhnedana lecima İrane bitiyasa u prensipek cihani, karlekernebun, aheta nihaya hevlen diplomatik en velatan livi heyamide, berpirsayetiya bertekmişandan u bersivdan, u bihavarhatina xelke İrane liher demeke, zedetiv liser mile ve ciraniye dike. Eşkereye ku kumara İslami, vek hikumetek neber pirsyar, bi ençamdana cinayet u kuştina xelke şoreşvan u azadixvaz mileh ve hildaye, levma civaka cihani dikare yekirti u yekdengbe, u bisekinandina rejime, rezci iradeya xelke İrane, u neteven din envi velati, bo guherina rejime bigre, u alikarevan beci. Em hizben siyasi in rojilate Kurdistane daxvaz dikin ku, cihan denge xelke serhildaye İrane bibize, velat u civaka cihani u rekiraven mafen mirovi, berpirsayetiye listuye xve bigrin, u bihumuşiyana xve, u bi her şevazeke bikarin, ve rejima mirovkuc, bisekininin. Mafe diyarikirina çarenivisa neteven İrane lidestevan bixvedeye, u civaten xelke bigişti u neteven bindes, bixebata çendin dehiken derbasbuya xve bidici deşilata İrane, danexuya, ku hecaya azadi u ciyanek mirovine, u boveci, bi berdevamye kurbaniye didin. Hun bi alikaridan bi xelke İrane u piştevaykirin livan, live xebatede beşek, ci berpirsayetiya xve ya diroki bicihtinin. Partiya Azadiya Kurdistane, Pariya Ciyana Azada Kurdistane, Sazimana Xebata Kurdistana İrane, Kumele, Rekirava Kurdistani ya Hizba Komünista İrane, Kumeleya Zehmetkeşane Kurdistane, Kumeleya Şereşker a Zehmetkeşan a Kurdistana İrane, Hizba Demokrat a Kurdistana İrane, Şazde Kanuna Paşin 2026 azayini.